Korbuk subdivision kaisa momong mokni nok chujayano sini Tipramotha tarafte Korbuk subdivision ni ba Korbuk political district di Korbuk ni residence tongo bibinno sini 28 ni candidate sardam sang tipo tongo tebag no milage kaisa sang je sujano sungtine subarana thaka nok rina sung nok tangi rina thaka sungte Tipramotha tarafte sung hambai maro sung je o jagao jara suwachu thanai chini youth bati ATWF Tipramotha ni adong rono sung khabai kana kham maro tangi himba chuwachu mane bagai tapuna sin nok solitobo successful nyako ang koinai bebangno je Tipramotha ni adong rono bibinno jagao omo hai jiti gori borok tong hangke sung Tipramotha borna chuwachu khadi geseng je buagrani je ideology 19 ta jati khancha o thanchani marino sung tiye kini khanchani marino tiye sung kini o jagao nokno sung khair na hinai khaisaka hambai sung tini khanaha Korbuk subdivision ni andara kongjere mok para sini takho momong mok go onek gorib go tini 25 বছর সিপিএম তংখুরবো একটা ফানা বিনি কপাল নক জুতি দিয়া এই প্রায় 4 বছর কাছাকাছি বিজেপি নি সরকার হবো গতি নক খংসা মানির বাই বিনি উপযুক্ত দিয়া সিনি Tipramotha সিংকারক খবর মানহা যে অমক kongjori mok parago momo mongni nok gurui bilai guri ni khanglaiha khalai sini Tipramotha ni singkarak bodorok ja phari mane khoksa khoksu khanglaiयै जों ti nok tang rilai tongo takbuna bini bai ang sani nayo sini Tipramotha singkarak bodorok prai jaga guri ni subasu subai tongo nge teibu buti hai tohan ke teibu subane bagai ang sini Tipramotha ni adong ronang jotno koijago যে বুতি হাই অবস্থা যে জায়গা ফানাং থাকবে যে পাতিটা খাইথক যে জাতি পাং থাক বনসং সুবাসুরনি নাংনাই বিনিবা আং সচিয়েল মিডিয়াनि মাধ্যমতে খালাং যতনো সাখানাय বুতি হাই জায়গা পহাংকে যত সুবাসু খালাयै जेसे बना माने सुरक्षा तंनानै सुजुग रोनानै बागै आं जतनो कबो